Ntakitaba gusimwense simule kaende mutegere abali ujumbe yachite igore ibintu byakorekanite gusi aseke korekende kyogo ichania ya mateye mokurwa aseke nyorokia bokimweri sub county ya Nyamache mbirerere magega yoko basiria abamate babo babere Joseph Ayako nigo agotebekana gwa Komoro amo na mumuru mwabo na gosiria obugima asema mwabo asirieta omongena Mary Ayako boigo asiriti obugima gwetera ugostuka chingaki ayegwete ayo Koteba kimaina pi gusi squeeze abantu ngunya gukora bale ibintu binebyo Okonyora bake nabanene bagaka abasaye badumbaro bakunige giseyi dimo kero kendeiga abayishikete nkagali keroka bayimogete mbamanye nabagisangi bakinira mu babere chingagi nyinge Bono bakagosa no kugosana kuri tubu kisangyo ngaya hatugonyara Bono kirogene marogo baiga yogosire to yonde marogo bagibagweta ojinjarange samojega kasunde kabere bakangana nagaseki busaiga Oyo ndikaka mwati uchinyumba sa yonde amete wachukurwana Oliwe ikite muhaye zibakurwanira akabatu muyu akamubita oliwe se kuboze meyue 5 Mumuro uyu finally gitunye gitari keroka general agasira Mugisangyo yo yonde akabwatu babere cyari imibare Hakinyu mumuro yoroche natindegeto Ingakiye yiyo jibosongo gari Koma kwegunga umuro yo manaru asaru akashanyoro musubati oli nyomba musubati ngabate kante komo uborovuka muri akamwaka agakwa Ngagenda asigitega matanga na altrigo mucho baba ngo makanyoro mungwana getavunga dero mu chief mu sub chief amko abatango mungwana kusina bayi mugete literally akamagumuka Kenya usimukaya Kenya no mwana na erabona akabwatu necherale Moniga first of all ndo njama sabo egerenya satere michinkoro chitu bandumba basiko baba kurwana kwimuga chinkoro igoro kwa komondo tutere michinkoro kabisa because ekira soboro bugwetani birengel by'umuntu kama onyoro umuntu akiro yonde mungwana nale kali bado keroka bisanga byara biro na keroka neba keresito kama okonyoro umuntu atinde denjera geteiga umakumu kwa komano yoroe omano yo ya ga wa kanse akonya gitari agasirego Isebuli Mungwana ibone tukwana tali buye igo akinyeke maina nkelinga ki bintu bunebyo mbiri biya abantu mbabe tutika kupa bwango gwako muntu bona sikire ncherende abantu twakira abantu lakini ntobona to kei obororo mbobo basogo totangana akira tokole ibintu tutike gwita abantu onyo koroje ngomuntu abero mubi omete onyo koroje umuntu ogekiri tara genda soko genda kuchi mutika negenda ninga netikande etaba abantu chipasta abantu bakwanira mangana ya nyoma muchega mutwerese byana ki nekyondo ndo komenya chishida na kichiko na kya abantu bakutatua chishida cyabo asechinga yakogera chiseki chejere mechi owike plot tokurara plot pibo kimambe utara iwo muntu akura uwi nganingi nyarebo wita mukaye ene mambi kwa banyora bakutara yanya abantu bairenga kurwana chiseki yendo kya kawaida igonto bento nyora at least abantu bagutusemia njere moiga na kito bento komenya chinga chito mu especially banyomira egera chikonya abantu patike chiseki abantu mbaro bakwenyora ase michando batatagete batagane tikobo uruju gwakira umuntu kure oburu bwagera na kiuchiko kama nyora abana basinini batigirwa abu mugungu itirwa mugako chirechere bona abana buna kibago kin inere michando tobento kwikaransanse unava gusi tonya solve Neya muhimu sana. Yakogera teko nyalikana twanya konyora chia bali nyumba ya sambiro. Aya emechando ndina bangi nabagotube binyoro nabagaka. Twenzi pika hanto kote tuike chinga kigete. Iyo ndura kano borogimbulu gusi. Lakini asikyo koro muntu ogotiro bade tumbucho mente bieka kangi na gatigira abu na baba nabaye gusika tegukanga bwate bana. Koma kumuka gwagenda wachikumuita obwato moro kabisa gwako mungino mogoto myaka 80 guchimoto. Okuma akomoro kabisa ngango moseliole ngano moroki eya boroki borubimbulu bia lakini umete boroki utara approve muntu ngano moroki bona abangwana mbayo chimarani ali balecera asinge nje baite tumungina bakasamba chinyumba piba kasamba ni sababu nereli ngaba mukagirete no moroki ale bona bakumuka bakumuita
kangina gake kabisa katali nguru kabegete nso gaita talifea winto biro no ita bantu takole oborogi mbuli ko basolve na guita bantu kusiko basamba ene kintu kyabona nyasaye beka kole chinkora batike abantu batoro ukuboko bwabo wangu wako umuntu komegerejo ninga dia tusambira kini class itinga kitiga mungwana gete nasambitu nga batali umuntu butuko bakamutali bona bakatiko umwana uyu ase umwana ikandi nabarocha abana ni cyango cyaye bona abanyakenyoro bakayigubobe bakamubwata bakamusamba wakasamba oyo abandi bakatama bona kenyalikanga bali bamusambite mbamanyire bakayirwe cyera bagorite imyaka 10 ucu muntu abandi mbona baje juice ngade bashakire wica abali chinga tisigi kurwana talibia nikali osamba bangina bali leza chifada mwabo chifada ngurusire bintu biri baba sabere bangina bandi chikanisa usibinde bimbisire binyoro yakogera bangina bali umetinto bakanitsana okonyora bangina bali unabona kera onyoro muchi unaona nawate nje grand mother zimbalengo nabuna nyorete my grandfather na nyorete no yo musukure ante no yo muno umirete bona baba nasirete 2013 ndigo magali kuri sasira muchoju ntwanya gutacho like tuli muchoju nende fine ngo genda turo amatanga chi function ko kwani cyango lakini muchoju tuli muchoju bad boni kabuna baba taicho tuli muchoju muchoju tuli buno kera baba lengo igabang nabuna bakaka mbabwate nginjo chinkaime tomento ko bamatu ko bategera ko banje no kubalinda nenenga kirete ngamna to kuskoch moto ndovento kutwara abantu bali visionary timaitira kikanda akole nyora that chance ndovento twara na ino rehabilitation centers or rehabilitation centers care centers looking at care centers asabangina bayikere myaka bune you advanced para agende bali ndoro nabanyagitali usinichi nas baiwendagera batereriwa ebere bamenye nende myake yakorobo gima no bugima nto basuko baranga myake yachirite gapo ya nto bantu kutwara chinga kitogwikira abandavo tuba obulendi obya obulendi bwamana yakora onyole binyoro boniga kareke twenga bake babali yaga nityo umuntu mugiarojo ondangiri mukwa incho angeke biri namyo karoje namuletera boniga nongari kenyoro boniga bachikurumba ibinyolimi abandi chipipi bakwandi abandi school bakachi boarding abandi bachikurige Nairobi abandi bachiri kyangu abangina bali bategara boka buli boka chinka mbabu adionde boka batigare to mungna tabati mache nyomba tabuati ndagira nyokuruga na kongu bono nena machu kunyukwanda roje mbaro bako tema sana berugera lakini kwa makonyoranya abantabu ibamete boka yani mbabu adiondo kubalinda and sometimes tati kubwa kwabo ngabavuka gosine nene chi family ne bachi batike tonyara mbenya ariti konyora biti ngobera kandi nde baba kimbate family enkega igane tikurage komo nyora ngumuntu finally obere bieka abande mbaro finally bakwenda bakorwa mangana talimaye tuyigule binyoro emebule mu no monene ochiru nabantu tuko bamukora ibintu bitalibiye ebintu bunebyo mbibende ko ba prevented eso saati itekine bya muna system cha chireme chigweta tonyole nga system chimuna chiro abantu gali mbabando karaki kubikira abangina bunabo barorera igasa maskani yonsi naliko ganinga tia kusito siri chinkora chimbe mu especially guitana kurwania abantu ogwako muntu ronyolenga naganye do mwaka gendranio muntu naroma itali kilgorisyo mugetenga kigetiga muntu akachaka mocheki akamubikuburu kabisa oyebono chaki kwake mukiosana kamuta gakoli mutugoro akabanga akanse akamoimuki agorinye gitali mungono yagasira nabe michande kujaba gebinyoro busayigo pure bogera bintu byabibe timaiti incubate in mind barose comment section namuko share nanje balvanga niko ngakira sim namuko ngakira twasanga mangana bunaye ninchinja ke koleta stogwa kachisimi toleta topic to discuss mwaru abantu ekera bamini naki ebintu ebingo kolekana bire binyoro abantu barochinga nechi story mbwata abantu ba kachisimi kamumanye ngachisimi ngwakirwa ninchinjira chisimi ogwaka yacha live omanye buna mangana ako genda kusiga ali talrais
tia bantu banjane amali muchi abantu bakogera barwana baitana abantu baitaine kabisa pako kuno kopa asinge njubulimo tonjane usimbia muno